Assalamu alaikum, welcome back to the English Learning Assembly. In today's lesson, we are going to learn school vocabulary in English with Pashto translation and English pronunciation. None measure for English ke the school vocabularies da kavi or the English pronunciation has the kai. School ke matlab school ke din nakim saman da or da English ke tsai da omijnans da kavi. Let's start. Tulgi ta English ke ai classroom زده کوونکی یا شاګرد ته په انګلیش کې ای سټوډنټ ښوونکی یا استاد ته په انګلیش کې ای ټیچر پنسل ته په انګلیش کې ای پنسل قلم ته په انګلیش کې ای پین پاکونکی یا ربړ ته په انګلیش کې ای اریزر تراش د پنسل ماشين چې پاسره پنسل سره می جوړاوي دا ته ای اته شارپنر تخته ته په انګلیش کې ای بورډ اوس کسبینه تخته یاته وایټ بورډ او یا تور تخته یاته بلیک بورډ څوکۍ یا کرسی ته په انګلیش کې ای چیر خطکش پټا دا ته په انګلیش کې ای رولر حساب ماشين ته په انګلیش کې ای کیلکولیټر روشناوین کا مطلب هایلایټر هغه فین چې پاس راته مثال د یو مو ټایټل هغه هایلایټ کوي یا یو এটা কি তো তুমি का आगा था हाईलाइट के पाफेन बंदे आता ही हाईलाइटर और शानविन का पाना था पे इंग्लिश के आई पेज पाना या मख आता पे इंग्लिश के पेज दूसरा था पे इंग्लिश के आई फोल्डर किताब था पे इंग्लिश के आई बुक किताबचा था पे इंग्लिश के किताबचा छपा के निकल के आता पे इंग्लिश के आई नोटबुक बक्सा था छपा के किताबी नावरी आता पे इंग्लिश के आई बैकपैक कैंचीता या ब्यूटीता पर इंग्लिश के आए सीजर्स सिरिश सिरिश पास रामी जो किताबी ना जोड़ावी आता पर इंग्लिश के आई ग्लो मिस था इंग्लिश के आई डिस्क नक्शा था पर इंग्लिश के आई मैप दिस वर्ड्स कॉल्ड vocabulary. For more follow us. Thank you.